Chung Chungs television janabam ko ita tonirwe sa ibanjat bu sang sui ni paday banjanay Thursday tong kabi sumicham the Tamenglong Times kani GAANPHIU mails tong kabi sumicham may na kang pandalo ni the Tamenglong Times ko kumni lawa may Northeast India ko kajantat may musicians kan Charuk Cultural Exchange Store suna music lian may kani dialogue mung suna Southwest China tuang Yunnan Province ko October 13 to 20 dakoktay dalaw pantay Tat kamay gan khau thau ko may ri SSLC metric exam appear su laki pasum ang may nun ri kum 2025 ko exam hay thadat upuniye tuna Tamenglong Higher Secondary School tuang principal ri notice pat kante saba may exam thadat ni may nai tay principal ta 28 October 2024 ma ko ariukang nge tuna tithai pat kante Rajiv Gandhi le Sonia Gandhi na alupuilu Priyanka Gandhi Vandra hai aselwan Lok Sabha by election ko voting punite Priyanka Gandhi Vandra ruina Kerala ko nai mai Wayanad constituency ko te to Congress ticket ko rui kante su kangte Government of Manipur Revenue Jurisdiction of Tuibong Subdivision Churachandpur District ko total curfew hai dolane lauthon kongchuruk ko turi order kathan padan maksan kang lokante Jailat Wildlife Sanctuary kasem thau khang tuna propose suba mai khau kabiu ni mai nam nun tumai thu makwai atengba sarinapang impa ingkang impa ningdi jingkau taiji jang tongtau jingkhonglong khatni nam ning mai nun rei asai hai Jailat Wildlife Sanctuary ta numage tumai rally makwai nam khau tatkai kanthai Cookie Organization for Human Rights Rina Prime Minister Narendra Modi khatni National Commission of Human Rights kang Memorandum ti kan mai kho Manipur situation ti hai ti gai lo khang banung gol o tuna sa kan te The GAANPHIU mail ko ni kum ni hello me Tangkhul Frontier Organization nun re Autonomous District Councils re election that kai maksan committee kasem na jaw sin bam khang la kan mai hill areas committee lading ta pian mak mai indaw kan te National People's Party NPP re BJP led Manipur government ta machuang in tha puangte tuna sam aju naiba mai lungkho asai NPP's 5-member national team Imphal Guangtang kantai JMA Naga Council Manipur ZNCM third executive meeting Makwilong di Senapati district ko dulanay Wednesday ko tatkai kantai meeting tay ZNCM president Apung Dai Mai zaina tatkai kanai khamai suna asai jamting nei lamni thaisam loko Asai jamchang may 25 degree to 18 degrees Celsius na mikrina 5:20 AM to 4:42 PM gan ko mong le ting right nai puni jimang ko kan asek ting right nai puni asai tong kabi sumai chamtho ko re loyate jauna ba mugaita tong kute